GC News. Deba Obibia Akwaba had the latest and hot news in Kwa Enamede Bremo. And Uti, so we now subscribe ya or they say over subscribe to the channel. No, you may have say over click a subscribe button. Now, a very notification. We answer video will be uploaded or the first person I was at the Kayi. If I video, I feel we are now one like video. Give us a thumbs up, now feel. Share my offer for so now when you be here now, who and some Akoto Ewo Ghana member. I feel you're here and some abeto your consul. A plus, Kwame A plus, Kwame Asare or Ping. Obakaya body and Sibi Betuga say only the power of Ahmed Saule and I'm also a my Aplus-Addo and Soprano. I'm only a police for to share my word assembly Trinara and a Tuga. The no layer being lady if you pokuaa the council be found home. I don't know Chef Kwame A plus before. Ama waba bontin wabe to be a diamani a vim lady. Na wada and send do na eti. A tentamara yen semre. You mumping a Kwame A plus iti and some of the two are vim lady as in before or can be edited a vim lady. You put it and some of your Kwame A plus edited. Eti in some. Briom, almost social media, want to say. Omu intelligent. Bomu intelligent. Omu smart. Okay. Like my name say. It's a den a year and a yom, sir. A typical example, your friend saying, I'm a friend of Vim lady, no. If you're pokuaa. Okay. Typical example, you know. Oh, okay. So, the church a lawyer, Mwasem. Oh, your lawyer, Ben. To a lawyer. Once I didn't be cheating your department, I have a lot of respect for you. Now, one person will be respect to. But why? On a yes, and a pen, or your lawyer, Ben. To a trust them on YouTube. Hot news all time. Don't say, oh, be a woman with some one also church and for sending miracle. When I will say, oh, yeah, and yes, when I will say, I'm putting it right. You'll be a lot of people listen to you. Yeah. So every time you have to give people the right information. And the fact of the matter is that I have a lot of respect for her. But when I mean, like me, Diago no kosa, what betchna A plus. A IGP share na one ma your friendship with A plus no uncloud the judgment. Not just say A plus or say or information about Ahmed Saule Murder, but share na one ma winning na down for fun no ama some running yet and found ran ye you man Gyimifuo kasa say but the work meba obi ewu okay ye kum obi na obi say nipa na we won police for hwehwemu na mo ye no metumi amam information ya beboa mo hwehwemu no achi nipa no enti say wo no ka say adenti na dada won fa nko na ma kire mu adenti dada no enye den enko ye ba wo ka say nipa na wo betia asam no on famra kwa so me amekọ ka kire obi say na si ye na nipa kwa chi nipa no wo de me embra kwan na odum be fa so na Gyimie no wo dey say wo dey perform person mo like me na me be boa wo ma wo no wa to me unravel asem na si ye no na wo si ye me from me dem ra ben Matia Sepa. Na nyansa be na wade we. Asi bibia senior pedance ni. So na me gina ho. Wo be me na me be tro me be ma dance. Na me bana se me kan se me tro se asem na me kan ye no. Wo hwe na wuntumi fa ye adwuma. Etumi mbo ma nko nipa na. Na nko da ye. Na video na be me church ma de enti adeda me kan chiro because nipa 5 wu ofete. Me na me koka che police eye say police for kote me to. Yeah, okay. Of course. Into no what se me san koka biom. Yeah, Matiwase. Oh, canokrabi mre bi atwam no police go to nipa na odi bone ne say we na be ka kire so okra life the danger hey na we be bisam say adenti na masan ni masama me nko kan na adenti na asem bia so ko a wo na wonim minim street no so dodo Ghana ha minim street no so minim bibia ko so street so minim to read ana information we kloma me kan bebre o have problem obi anim say plus me too responsible enya asem bia na ye kan okay enti me mebubefu ansa na mebubefu na me ya ade no na asade na mesusu hu edu some level bi okay and some minim me nka half bebre ho am de bewu okay cause we be kan be ya some foforo kra na on so we ya badwema enya asem bia na ye kan oh yeah enya asem bia na ye kan bi o ha wo be hwe situation no obi onim nyansa bia kwa nim se enye punishment bia na ye de manipa punishment ye de mase bibia yete no ebe yeye nti akwa bi ti ha owiwi ade
nti aye police station say ye be chichi akonfo no na society na ye timu no asomdwe abam but say wo ba ha ana wo be Kumasi mention na so wo kochi Asante hene a wo pese wo say Kumasi kuro ni nyina nti ye say Asante hene bibi kra ye wo kwan a ye faso ni ni ye nko mention say police ya ba ye be chi otumfo sa punishment no e be say society e make society better nti say wo ye obi a wadwene mu da ho a enya asembia na ye ka ba asembia ni ho a memeni wow na sa no omo ko bo no to na beti ho kire wana ho no de esan say ye pe say police for to me yan hwehwem enya saa omom di saa bone no ehun be hia se me ne wo ya influential people no yan ye be try say be gye no ama police for bibia o say won say asem de ba ye no na nkrofo ye na police for invite no Ghana for modwen say like to say see invite na ubenya media house no my story Aplus released by CID na me da ben ya chemi release me obi asames na me ma police for information say we na ye no how is that a chi the Ghana send am modwen no politicians no munimo into ombebu oman send am bu nu na like modwen upside down into omunim nipa no send am adwen etie okay me so bia okay me kasa me so hwe o yeah ba me so bia no bia no betu ama meja ade am me pesa me ye agise nyame nice one and na wo be try no won sa be sifom nice one me makọ baby me hu mpanifo omo aye se me ka no kura kire mo se ade we sei na tie ye be sei no no mo person dey politics omo nyina omo brabo nsi omo ye ye me bo udua kura ka ho ai so we dey otwen Jesus 2000 years nyoma dua boni de sisi ya ye be bo udua sisi wa brabo asam na me ka no minim se no kure okay minim se asam na me ka no ye no kure me nhye dan gba se me twa ntro agu ato obi so na dabi me ka no kure me ka de be bo my Ghana me ka ne ye nyina ho beto en but se hye utirimu se unnim papa na so wonye na mo be fa kwan bi so ama me medie na me ka na e be bo my no wa fa kwan bi so se wo pese wo be bre e bin si da Kwame Plus hwe bro from 1998 and I'm ye madwe se meye enyom from 2001 be sin there bro unim artist abesen ko we ko na me no ti hey Kwame Plus e si wo pema sama wo pema say it doesn't matter nyame adwuma ne ye wo ha wo me nyame nipa me ba hasem be nyame adwuma wi ana me ko wontume stop me wo be so be stop no be nya problem my ya still me wo ha agi nyame woni afia tem te say so asenega wa woni aba minua minu se wa wo si ankasa oye minua oye minua oye bibia naturally no be share obi won penasem okay obi so say won na penasem e natural na obi etumi ya ade o se etumi ka trans ade na oye no enye so no agene form so tumu bible mo kra atro we nya wonua back na ade a mempene ade a nkrofo be say and I'm a secret me back na dem pesa me pesa obi be hu anka me ka kire o me nsuro asema obi ka bie no e asem and I will be ka asem na we wo ga bi wa na dada so de wo ga we bia na ayede that's it otuni again over like a nonsense me can't like we be control na ade na akwa ni nyia no ayeden videos we say na we say videos we nyina no forever and ever I wo intakran be nyia be hu say na wo say anya wo ba no like how Kweku bi na to aduane ma edi afi na me be suro obi a like me no obi akwo na me be di na akwara no say because of why me suro why e wo de an hu na mo bo bredu me watch am boy $75,000 me suro big nkomo be na onu be di me suro why like e wo de an hu na ye secret I wo no aba ne ntemo na obekeka na asese me kra de sa asem we e ya na me ferry no kwepa e ya na me ferry in the sense say bebi amama wiase nyina hu se fia ya me nua ba na fia na nkrofo be fra ka cho se na fia na hwe hu yi na de be ya enti do sa asem we aba no se me be ye se afi me ni efia be kontokwa
obi anim say bi onu obi won tokrakra me makogina TV so defend no say omo enyame enti no say na de na di me okay enti me begina be say me dey da obodua na nya yes me betra say na me na bia be ko publica nim gwa sekura mame asem kwa mpese me yam kura nka asem na ayede etwa because nkofo maka na afia but odo wona akoka na me kura de chese menim ne ba ye me chese menim sasa menim ba bi efiri enti no se ye beto asa de no so no like hardwen nkofo bebre chese na se kwa video ye de ye copy court ya nka ye kojeli me ne afia nge ko prison no target ne so mbejeli me ne afia ne edi ko pie court om dey 65 okay yeah target ni nyina ne se me ne afia om bejeli me no pede for ne kra de ka be fa do anopa no na plan ne so mbejeli me ne afia de pie TV ne so me na me ka kire o kosomo na ma no odin yeah what's father twia ma mo no no de wonu na twia na de na mo jama no na twia ne Kwaku ene ya Kwaku onu sisi na case conference ma case nyina bae tika mun twia ne sister de yi ma na Kwaku oni father ntama sem no me de fa me You are watching Juicy News on YouTube. me father sika chem bottom All time. me tuma che father Watching on Juicy ye News on YouTube. se father twia yo father ntwa so me ko bisa sa ye den Kwaku me adwen ya da be bi eda no omo gi 65,000 nyam e card ni nice prison gate ano yes ni nyina ye ntro me ka asem wo show you so okay omo plan is ade no omo ba ko eka she be catch ni microphone no me say mon kan che papa we say on the pension pay da Kwaku unji pension pay you ube kufie eteki me bra na neje no frame no se asem we mu ntwa so nka me ne de betwema so okuruma e na ade ba ko ma me ye din ne se na otumfo ama na edwuma okay e na obi otumfo ama na edwuma no no just oyotumfo like otumfo nem yes and ye bibi me do nyame kasa akon nka me ne be wie okuruma but because of the respect that I have for otumfo ne akonwa no yeah na nipa no otumfo ma na edwuma ogin otumfo ne nti no o se masa ade no ko but ne aka no de o metim Professor Jamanika because ade ne ade bia yan traso but say o presenters bebre me say na say na wotoma ye brapen say party ni mu no ya mani di brain na wontimi enka party asem ye brapen ye friends Peace FM Kwame Sefa Kayi normal the way na me suban tie no obi otimase bia na me diagra che okay me dada have ko me ne diagra too long kofi babo ne me like be okra me be onkrofo the MP for Kwesimentim honorable Prince Ama honorable deputy minister for housing me ne call class 2 okay me ne diagra be sin ne Attácks Yakubu me nim no class 2 me ne diagra be sin ne okay obi otimase bia ne me diagra che na seminam sisi na me hia Sefa Kayi oframe a meje so okay like me come my green a kire o ade a wo ye na nya me ka kire so bisum ye bi na nya wo so ka kire me pe kata so mu aso okay enti no ye nyina no se oye bibi na nya sisi akra mesan ka so wo ya de na nya yeah because me hu akwara a wa ye boni akwara de no nim enti mra no kra kire sa akwara of a certain age yamfa ne nko prison but me nim pani we ade na nya me ka kire sa pani ade na wa ye no wanye ni enko yie okay but at the end of the day no me kan sem bi wa ha o ye menua okay ebi onu na me hu ye na hi me na sem hia kwa mi ko kire sa on ma ya ka be 5 years me kra me nim wa onya we e mfa me ho like my kama dua chon say onu no ne ma ya aka okay me so so ne ma ya aka okay wo de onya me nim na kama dua before so wakana wadwena me ma kama dua kire no say onu ne ma ya aka it me hia no say onu ma ya aka me nim wow
Episode then ya ka say I am see then buy. Akoto to amane. Wow. It you know we are there. Na dey na we nim say dey na we here. Okay. You catch us all G2 so dey na we here. At the end of the day no also na we penny. It no men still and feel say ebia why are there here but yeah mo bia come as abi am plus in this background but at the end of the day you know so on one case person yeah bra penny why not me I will give him some bra penny title no okay on say the way na my life na tie no me Kweku abedin say bia me ko bi ho say o me pa cho me hia we Kweku me timasi o once I'm starting a campaign 1 year consistent membo break 1 year consistent membo break bibia o so we be boto me nko bia ho kwesere diska okay o ja say ayi me boss Dr. Ofori Atta I say me best run office me say bia me sure say bia person support me basing me nya time nko ye banka say obi o me say doc okay yeah me pass ne sa anyoma because me person me nko amadwen na me dey ya de okay me do parliament me nko na me te ho no obi ani ase me no obi ani ase na person me ye no na me ye ntina me so wo bechem bibia me den me gi but enye madwen ne sa de na me koye no me be pe usika bi na o chena wo ya de bi na ya Akufo-Addo bro we ase nyina 30 years we be cheni we be man we be afi o mo ya de na yontumenka me de madwen na nam wow. You're waiting for winning and some of your Kwame A+ the two guy here some of the kind fire Ahmed Saule Murder our chest would be power Ahmed Saule and I'm also a Aplus for Atto and Safra no and none of them the cocan see to say a shame before our babonti and some do na Afia because this so and our no so we now subscribe but what I say over subscribe to the channel no I feel so like it I feel so share my offer so now we get be and share say had the latest and hot music one and I'm the promo so let me actually what you have for here somewhere around I will comment boxing waiting interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.